ba santse ba gamaregile ka ntlha ya ditiragalo tsa lamatlhatso. Fela ba Malapa bao ba latlhegetsweng ke maloko a bone ntho e ela kgodu e khibidu. Gompieno ba simolotse go supa baratwa ba bona kwa mmosharing ono. Mme seno go Geraldo Gedelt jaanong se kaya gore go weditswe ka botshelo ba mosadi wa gagwe le morwa wa gagwe. Ba ne ba jetse mme wa gagwe nala ya malatsi a keresemese fa ba welwa ke matlhotlhapelo ano. The last resort obviously was today to come and check here. And sadly, yes, it was so it's been a hectic last 2-3 days. I'm just left with my daughter. So I've lost my wife and my son, who is 19 years old. Dipatlisiso di tsweletse mme le ditshenyego tsa sepetlele sa Tambo Memorial di a sekasekiwa. There will be a report, for instance, from the police point of view, the emergency services point of view, a report from the clinicians in the hospital. There must be a report from ourselves responsible for infrastructure. Go sule baoki ba le robedi le mokgweetsi a le mongwe mo sepetleleng seno. Presidente Ramaphosa o tlhagisitse mantswe a gagwe a kgomotso. The nation's hearts go out to everyone affected by this devastating incident. Such events take on greater sadness and tragedy when they occur at this time of year. Mopresidente o go etlile tiriso e tlhomameng ya mebila. Go le jalo mogwetsi wa tanka eo e neng e rwele gase o sala tshwere ka Sontaga. Mo le motho wa SABC News, Johannesburg.